U internetnoj knjižari VBZ Ljubljana podružnici VBZ-a Zagreb prodaju isključivo suvremene hrvatske pisce Antu Tomića, Miljenka Jergovića, Josipa Mlakića, Zorana Ferića, Slavenku Drakulić, Dubravku Ugrešić, Predraga Matvejevića, Borisa Dežulovića. Najvidnejša, bi rekla najvidnejša i najbolj zveneča imena hrvaške literarne scene. Osnovna ideja približati sodobno hrvašku književnost slovenski publiki. Hrvatski autori prodaju se na hrvatskom jeziku i u slovenskom prevodu u istom omjeru. Ovdje se nakon nekog vremena knjigama spušta cijena, pa se stariji naslovi mogu kupiti za svega nekoliko eura. Knjige se prodaju preko interneta ili direktno na Rimskoj 13. Zelo smo veseli vseh, ki se oglasijo pri nas na sedežu založbe, tukaj v Ljubljani. U izdavačkoj kući Sanje možemo pronaći autore iz čitave regije, Miljenka Jergovića, Marka Tomaša, Vladislava Bajca, Ivanku Đerić, Vojislava Pejovića. Pitali smo ih tko je najpopularniji autor. Najbolj uveljavljen je Miljenko Jergović. Ljubljana je njegov skoraj drugi dom, on tudi razume slovensko, večkrat je bil naš gost, njegovi večeri so izjemno obiskani. Ipak danas ljudi ne prepoznaju važnost knjige. Razočaran je direktor kuće Sanje, Rok Zavrtanik. Nam se lažje tanke uvažati kot pa knjige. Lažje je, ne vem, kaj naročiti, tamle neke finančne storitve v davčnih oazah, kakor pa gostovati avtorja. To je pa tista žalostna stran te Evrope, ki še ni Evropa. Na policama Beletrine pronašli smo Roberta Perišića, Igora Štiksa, Teofila Pančića, Biljanu Srbljanović, Ognjena Spahića. Modrijan nas je iznenadio nedavnim prevodom više od 100 godina starog romana Bijeg hrvatskog modernista Milutina Cihlara Nehajeva.